الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا علم كره مجندني مسلمكah veethee قومه نعمون لازم كنتتا مثل سيدا کے بهيوانا فيدا آخرت دوان إمام مونغ وहाँ كتا उतरें एम फाउं अलियालो अदा फवानी आलूं दिरुवुम के वहाँ के आलूं दिरुवुम के वहाँ के गुलिकें अन्ना आने वहाँ के कि महशर कुरवुम महशर कुरवुम में गुनेवे बहु के माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आलूं दिरुववा उरिहा मखलूकुन्ने इलाहो के हज़रता एक्कुरव्वा एक्कुरवुम किरित कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबानी वयौम नुसय्यिरुल जिबाला वतरल अर्द बारिज़तन वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा माने कि तिमर अस्कलांगे फारुबदता लुहे लव्वा फुंडुक फुंडु कोल्लव्वा दुवस हंदुम कुराश आदे क़ियामत का अलामत उतरेगा उड़ता फेफ़जे बिंगंडु फलफलांगोस एविमुगा लव्वाफवा बिंग हिफेटु मट्टका लव्वाफवा फारुबदता कुंडी कुंडी वेगन दियुमुगे वहाँ कादे हेमी मयंग इशारा कुरवने एबई क़ियामत दुआहु बिंगंडु हामामवे फालुवेगंवा तनेक्कमुगा फिन्नाने अदि एवरें महशर फनुवा हुशीमे फ़ै एक तेरें हम एकक्वेस दुनु कुरवा हुशीमे वहशरनाहुम तिमंगिला एबा मिहुं एक कुरवा हुशीमे එහෙන් ආයතෙක්ගා මහ්ෂර් කුරවුමා බෙහෙගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කුරානේ යෞම තුබද්දලුල් අර්දු ගෛරල් අර්දි වස්-සමාවාතු වබරසූ ලිල්ලාහිල් වාහිදිල් ඛහාර් මානේ කි එදුවහුම් බින් එහෙන් බිමක බදලු කුරවවා උඩුතා එහෙන් උඩුතාක බදලු කුරවවන යෞම තුබද්දලුල් අර්දු බින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එදුවහුම් බදලු කුරවවා هذه أردوتا وسفدا بدل كربا وبرزوا لله الواحد القهار هذه كونتا قهار وانتا وريها بارن إلههم ملك ودقمبا الله سبحانه وتعالى حضرتم هريا مستكم ادواه نكونا نتا همما محشر كربه بيموغه واه کا متاگم ينني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواني يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد نحديث الجمانة كي ميستكم قيامة دوغا محشر كرباني أرضا بيضاء عفراء ورن هدو هذه أبيموغا أدي قدن تكني सीधा सरासर बिमकशे एफोगा मी हदीस रिवा कोरे विसहल विदालनी एतन एव्वेस काला उनिका मेन्ने तोयर रंगल तनके बहुगे माने की लैसा फिया मालमुन बिअहदिन एबिमुगा महशर बिमुगा एव्वेस इंसान का एव्वेस मखलूक का अल्लाह फिया वहम फरातगे एव्वेस फाहगें एतागो नुआने दुनिया का කොම්මෙ බයකොස් ඒ බයෙන් උල ඉසත්තෝගා ඒ බයෙන් උලේකමුගේ ෆාගත අලාමැත්ත ඉමාරැත්ත කන්තං එබ හුරේ එකම් ඛියාමත් දුවහුම් නිස්තකුන් අල්ලාහ්ගේ හසරත හාසිර් කරවේ හින්දුගා බින්ගඬු මුලින් එහෙම් බිමක බදල් කුරවවා උඩුත බදල් කුරවවා බින්ගඬු ඵලඵලයන් ගොස් පරවදත නැති කුරවවා උඩුත ෆෙෆ්ෆජ්ජේ මිවරයා කම බුමෆෝගා මුලින් බිමක මිස්තකුන් නෙරුවා එතාගා ඉතුරු මියකු ඒනාගේ තනකම්ග දාවා කුරාන එබ්බස්තන නුවාන අද මහ්ෂරුගේ වාක දෙක්ක හඳුගා වරම් මුහිම් මුකන්තත්තකෙන් අලුණ මෙන්න එබෝරි තීරිත කුරාන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් උල්තකුන් වරම් මුහිම් මුකංක මෙලොණ මෙන් විස්නා එයාමදුගා බිරුවතිබේ අලුගණු මෙන් එකංකම සමාලු අංජ එකන්තත්තකෙන් එහෙනි කව්වලුගේ වාක දෙක වුණ හිඳුගා
adi affoga adun diruwe waaka dekebunu hinduga kavvaluga es barzahge alamga heyo mihunna emiyonge heyokamuge badaluga heyo jaza Allah subhanahu wa ta'ala debba adi uredunu mihunna nuba mihunna eba mihunge nuba amal tawge nuba jaza Allah subhanahu wa ta'ala debba hame fada mahshar kuravve hinduga es imami mistakum mahshar kuravveni eba mihun sharaf verikamay kuba adi dunia matiga faafatakkom ureduntakan araganaveunu mihunna mahshar kuravvuma kives nikameti kamekkamuga adi mahshar bimuga miistange kurimatiga eba mihun nikametive urihamage kurimatiga fadiha ivegen dafada gotegga emihun nikameti kuraba miistakum mahshar kuravvuma behegotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum aisha radhiyallahu anha riba kuraba fa hadis ulugavani yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurlan mane ki mistakum mahshar kuraveni fawana nara unoriya nivanuko khitanu nudeviti be halugai aydu aisha radhiyallahu anha kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyoga suwalu dannavani qultu ya rasulullah النساء والرجال جميعا ينظرون بعضهم إلى بعض فيريننا أنغنون إكوكا إبّيكا نبّيكا بلانهن إبّيكا نبّيكا ورفنانهن إدوام محشر كربيني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض عائشة إدوام كانتا ma boduwe ma diruwerivegen ve ebbayaku anebbayaka bana ebbayaku anebbayaka awra fenigen banan ulen duwa avaravure edoge biruwerikam boduwe miistakunnan edoge kambodu ma bode hene qiyamatuge biruwerikam Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurabwa fa wani edoge miistakun mastegga wa fadan haran kamegga wa fadan badugama darifulu vette fadan annage halatu Allah subhanahu wa ta'ala sifa kuraba fa dua se dua ki ehbima hama mi hadis ulugeeh riwayat gamani ibn Abbas radhiyallahu anhu ma garum riwayat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi kama innakum mahshuruna hufatan uratan ghurlan tabamihum mahshuru kurabeni famana nara unoriya nivanu ko khidanu kurabi wa haduge yafauga den kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam मियाय केवा विदालोने कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबा फदान एम फुरतम उफदे फदान ए तकति अदुम याद कुरबा उशी में ए इमन बस्कलंग मच्चवा वाद के हमकशोर की मन बस्कलंग एकम कुरबा उशी में कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु एम फुरतमान खल्क़ कुरबी फदान adum diruvun Allah subhanahu wa ta'ala banem bima misakum hedde vigotuga mahshar kurevene waaka adimi hadithulga dem baaqiyoti rasul sallallahu alaihi wasallam diskurani wa awwalu man yubsa yawm al-qiyamati ibrahim emme furtamanun edwahum unu horiya niwa kodde veni ibrahim alayhi salam ge इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उनोरियां एदुआंगे में फुर्तम निवा को देवे सबबा में दुगा बाय दन्न बेकदु मांग रकवाफा बुरे एगोतुम इब्न हजर रहिमहुल्लाह विदाल फावे एगे हिकमत अवतरे हिमने एकमकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नरत अलिफान गेल्लाले उनु वगुतुगा नमरूद रसगफानु इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलिफान गेल्लाले वेवी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुरिया हेदुमे हुरिया फेरामे ने बेले वो मफातुले वो मफोगे एम एकम के बदल अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ियामत दूगा एकले फान देवुमे मी बेबे कलुंगे विष्णु फुला हिकमंग दिस्तिंबात आयत का हदीस तो गाली का मी बे कलुं दिकवडा ना हो अने सबब कमुगा वुंगे कशीकें बे एम फुर्तमानु सिरवाले अलन में सिरवाल निकेने हरवाल एम फुदान हरवाल अल्लाह ओरिया निवा करे भी बेकल की इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक माने में के कोरी मोरिया फाणु को गनके
එකමකස් ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස් සලාම් ෆෙට්ටවි කමගේ ගොතුගා හරවාලු දෙවුම් ඉබ්න් හජර් රහිමහුල්ලාහ් සෆකුරබ අදි එහෙන් සබබස් ගන්නවා ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස් සලාම් කි මි බිම්මතිගා වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන්නේ බිරුවතිවා ඒ ඉලාහගේ මඛ්ලූකුන් තරෙන් ඉන්සානුගේ තරෙන් එන්නේ බිරුවතිවා අලුතුන් තරෙන් අලකි එහෙන් වීම qiyamat doga ekadege fanan huri sharafege gotuga ekadege fanan huri amankame gotuga ekan emme furtamanun devvi kommekas qiyamat doga huriha misakun allah hazratan ek kurebani emme furtamanun unu oriya niwanu kurave hadu emme furtamanun unu oriya niwa ko devvi ibrahim alayhis salam de den yafoga den ehen nabiyuna rasulunge den soli alatakunge egotun e tartibundani ade mahshar kuravunge ma kanne induga mistakun alun dirulava allah subhanahu wa taala hazrata ni ekkuravumuge kurin alonu men visnadanje waram muhim nuktaenge be mikankan alogonu menna ade samayas laganna ni yu tibi ma kurige bayaka kurimati wange kankam gawan kennu duniya gadevvi uriha insinna jinnina uriha makhluqunna bas eggen mi amota da kandaluwa fawagoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garun Jabir radhiyallahu anhu riwa korobane yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata alayhi komne alakwas ekamegge matiga ena maruvi kamegge matiga ena dirubane vis e kameg enage adave fama ena amuka kura kamegge matiga ena adun dirubum bane ade lobete akhon alon menge hayat e amal takegge matiga vet kolli kamegge maccan alon menge maruhippebum bane vis adi bay bekadu midano emiyege zuwankan ekamege matiga heda kolli kamege matiga enage umuru heda wege musul kulu wegen dane adi mi hadisul ga mani ena e amal kurane ko maru ekamege matiga ena adun diruvum weson e foga mikamge macca eta bawaru dadilta ken ebori alonu fashani mushrikun mahshar kurabuma begatum kirit quran ga musmanta gafa wasulu Allah uradunu mihunna kafiru emisakum mahsharu kurabani emihun shirku kuri takeccha ekuga Allah subhanahu wa ta'ala akhirat Quran go wahi qurani wa yawma nahshuruhum jami'an edwahum huriya emmen ekuga mahsharu kurabvenete thumma naqulu lil ladina ashraku adi shirku kuri mihunna timan ilahu wahi qurabana aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun yabamihun sharikukum yabamun alugon ko mulunu takete ko baye ilahun kamuga yabamun dawa ko mulunu etti ko baye adi ben hadiso da bani yabamihun bunavene yabamihun shiriku kuri takecha ko ga madukurash ben hadisul da bani komme ummataka bes yabamihun tababi etchaka ko ga yabamihun ye dawa ko alugon ko mulunu etchaka ko ga diuma goale vene emma lobeta khum alormen duniyega uredunu mihun naikuga ade efada mihun ga amalta kayuge matiga vejjenama alormen ekama birwete samalwanje mahshar kurebe induga eba mihun naiko mahshar kure vidanakamge bira ade uredunu mihun kurimidane vi mushrikun ga mahaka mushrikunna adi mu'minunge terembes avwan uredunu mihun ga mahaka adi wakin angawani uredunu mihun mahshar kurabani kanu bayge gotuge Allah subhanahu wa ta'ala kirta Quran go wahi korabani waman a'rada an dhikri timan ilahu dhikru kurumum furagasti ekamun ekima vejmiya danne fa inna lahu ma'ishatan dhanka dati dirulume duniya gaine devvai wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma ad qiyamat duhum ena timan ilahu ma'shar kurabani lolan nufenna lokanu miyege gotugai dengon ngat Allah subhanahu wa ta'ala kurabane emihun bunanate qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira e ala geveri rabb tabaraka wa ta'ala ala duniyega lolan fenna miyege gotuga avaniko lolan nufenna kanu miyege gotuga mahshar kurabuni kivegen heyy Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurane qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa e ilah wahi kurabane
e fadane timang ilahu ge ayat basfuluta engemunta tiba miunna hamiyan ai ekam tiba e handanattali fada miedu tiba handumanattale vena lobati akun dennati ado savi ibrahim alayhis salam emme furtamanu awra niwa kurazze be fulunge tereng himenu adannawa sabab nikan adoswa miyatu kam mivani uredunu mihun kanu mihun ge gotuga mahsharu kurazze sabab tibegento ena dunya matiga fenunas ena ki kanu mihaka pure ma nubami he miskitta feni namada naranama ena ge lo huttas netas ena ka faida enne Allah engevi amuru hulutan ena lodu nufenna namena ge kamfatan adu nive nama ena ge defan ekan kama hinga fa nudanama ena ge ekakati ge faida enne e gunamanta Allah devi gunamanta oge beenumen ena kanne ehem vima e fadan Allah subhanahu wa ta'ala emihun adumanati kurabba emihunna e fenumu ge faida duniya ga nokuri fadan akhiratu ge ekam mahrum kurabba lobate akhun mitaga mivani hamekane mushrikun ge wakennu iman misan tarames Allah dhikr kurumun hadumanatala miha ge hagigata ki emiha ge nimun oti mifadan emima alonmen ge abidarin res Allah dhikr ko namadu ko alukan kura minun ge tereng heomi un ge tereng bumang edi alonmen goa masaka koranje hame fadan kafiru emihum moonwata dama kuta mahshar kore bena kama kiris Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala ne wahi kurabaf ilahu wahi kurani وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ Allah hidayat dekkave miyaka wani hidayat libit hedumagu ge matige وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا Allah subhanahu wa ta'ala miyaka hidayat nudakkawa maghfurat dava fi miyaka e hidayat debbene ibene gotem dene miyaku nuwe emi Allah ga hazratun dibe niyamaten alonu menna yafauga wahi kurani ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم قيامة دوام أميهم معشر كربان أميهم جمون وتشي عميا وبكما وصما أبا أميهم نكي لولا نفنا كانوا ممنو بيرو بايكا مقاوا هذا بي مأواهم جهنم أبا أميهم دانتا نكي نركي كلما خبت زدناهم سعيرا إتاقا ألفانغانو مدو أنكم مفرق تيوان إذا ألفانغانو إتورا yalifanganu gada kurabba ege gini gada kurabba hushine mi ayatuge maanaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganna ni hadis wala adwasama Anas bin Malik radhiyallahu anhu garu libabege mani miya qas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garu ga denve ya nabiy Allah e Allah ge nabiy ay yuhsharu al-kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah kafirun keenage ye moonwata qiyamah duhudana e yaadage muslimakum istana mehun hingan Allah taala laba defa mehoti ne moonwata gendevene gotakamedu sualu nufede nehindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab debani aadage mihaya ilmu ungenege ma miha shude waruge fun jawab hadis qurani alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlaini في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة එමියකු දුනිය මතියගා දෙෆෑගා හිංගා බිංගාවේ උලේ ගොතුගා ලෙව්වි ඉලාහු කුලතුම් වෙක වන්තවෙක නුවේ තොය එන මූණුවත දාමිහෙගේ ගොතුගා මාෂරු කරමු මේ හදිස් රිවාන් කරවවා කතාදා විදානනේ බනා වා ඉස්සති රබ්බිනා අදි කියෙන් හේ අලමෙන්ගේ වේල රබ්බ තබාරක තාලාගේ ඉස්සෙක් ගන්ති ආයකේ ගුණ අලන් වෙන දෙෆා දෙපි සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ දෙෆා හිංගේන ගල් දෙපි සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියාගේ කිතම් මියදෝ දෙෆා ඔවේ දෙෆා නුහිගේ ෆදේත බෑවරු බදිතකේ ජෙයි දෙෆා හිඟුම්ගේ උම්බිදු ගතිබි එහෙම් වීමා ඒ දෙෆා හේයෝකම් කම නුහිගේ මීහා එනගේ මූණවත මිස්තෝන්ගේ මදුගා ෆදීහෙම්බේ නිකමෙති වෙගෙන් වා හාලු මහ්ෂරු කුරෙබ්බේන ලොබෙත අහුම් අලන් වෙන එකම බිරුවතිබේ අලන් වෙන්නකි අල්ලාහගේ ගවාලෙබුම ඒ ඉලාහගේ ගෙකොලන් දුආලක ෆස්වාරු හිඟාෆා අන්න බයකමුගා වාංජේ ඉබ්න හජර් රහිමහුල්ලාහ් මියාතුගා මි මුශ්රිකුම් උරදුන මියුම් මූණවත මහ්ෂරු කුරෙබ්බේ සබබා වේගොතුම්
විදාලවනි අන්නහු උඛිබ අලා අදමි සුජූදි ලිල්ලාහි ෆි දුනියා අල්ලාහ් දුනියා ගැන සජිදා නුකුරිකමුගේ උකූබාතේ එයි බිඅන් යුස්හබ අලා වජහි ෆි යෞමිල් ඛියාමා මේ දුනියාග ඉන්සානා ඒනාගේ වෙර රබ්බු තබාරක ව තාලා එට්ටක ඒනාගේ මූණු බිමත්තිරි නුකුරි තිවේ qiyamet dogaege ububaate kutuga enage moonu enage nuruhumuga ves bimmatiga kuetemu mahsharu kurevan ade kiburu veri bimihum mahsharu kurabuma behekutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam diskurani yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthala dharri fi suwar rijali yakhshahum dhull min kulli makan duniya matiga kiburu veri ve bodave gammihum qiyamet no hoga mahsharu kuraveni kundi fukagge misaluge yahaves kuda echege zarraege misaluge adi emiyun nan huriya kolakun nikametikan dibe munde be riwayat ogave adi mistakun emyamiyoge macha fanga rafane kamuge biroe mihuna dibigen ni duniyega evdas miyaku anemmiyaga macha kiburu veriba gatumaka ne furusate alon menna konkametto libifani ehemmiyoge macha kiburu veriba gatuma hama ehem huriya mistakun fadan Allah subhanahu wa ta'ala labwafa wa nikamati insanen alon menna kives insana ge gaga kitam me barugata mi hevies ingiya kiyege minwar wanaswe sena ungas muli gagarissa muli ga vengala mihen insana ge ni insana ge kiburu ge kamun ehemmiyoge macha bodave ganna hinduga Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmata eida ge hogawantakam ena ge macha vative ena ge leve neva me samay leve mundala ade riba kamiyun diruvana gota me du kirit quran ga moswanta langawani alladheena yaquluna riba kamihum la yaqumuna edwahum kawwalun nutaduwane illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas jinni moyamafawamiyaku lahuremun tedweganda fada menuvi ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أي أبامهم بناولون كمتك ربا يكيهم بيفاري دعنا موسما ده جواب دبني وأحل الله البيع وحرم الربا الله سبحانه وتعالى بيفاري حلال كربا ربا حرام كربي هم ما لبت يكون تفاعل ننموجا إكي عذر توجا تمامنا مجبور وجه بني ribaga loanu tan nagamihum birwati waje duniyaga huri nikametikama e loanu salamen wege gode gedora mudata vikkagen ves emihum e loanu takun salamen wege mule emihum maruma fawga vesegen salamatenne alun diruve hinduga sebamun huri nikametikama adabu ehme ma dogote hun timammen nang ituru goten nete timammen gode gedora hadam miharu diriulan dati vejje gode gedora nohedigen e diriulan dati uma vure kavvaluge datikama mahsharun bimuga enang huri datikam hadanko Allah nahi kurevikan kamun aluganu men ekki bawaje ade salan jamiyage wahake sam mifadanganane amillen ulevene fudun terikan dibifawa misadaka emiyege hatareswa hamen huri sihat salamen tun huri ena masaka kogen kaambon badufurana mutti kurevene miyaku salan jehumaki boduvegen wandu ubakam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Qurani ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin miyaku mistagunge kariyak go salan jehumuga demihure ena qiyamah duahum enage moonu matiga mastan nuwa fadan ena mahshar kurebe hawande nebetahum itama ko dannawada jeni alonumage muttamuge batibi diriuluma kaambon kura masakate gotuga salan jam hama adevege mi hema evs comment yadiyama hama komme doku takuralu kon ed dogen hadamu adi mige ajaibaki tini sunnatan ule mige kuda hurajje mi enna masa gunane mige eta vaagata ginge to mima midam mitaga dakkan hionwawre ta vaatake timage man fam badi vejje timanna badi vejje miveni kameke ama kandaligen lo maru bhutan dogo hadakan ger sadapati manna miveni vare sadan jaham da eta bay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Qurani man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran
mistonge mudalun sadan jang enage atuga muda ginakurmantaka mistonge gaire gos sadan jaha kam gawana ebahi ituru goten neti kammon libana goten neti nukafiya marwa hisaban ena haadu gosen mekare echen eden diumaki manakama nogamako ena kammon libe enage gaga warwa bori masake kokken amdani hodena gen ebe efada miyako enage muda ituru kurmattaka itura fasa ginakurmantaka gos niyum kare gos sadan jaha nama fa innama yasadu jamra jahannam ena gos edeni naraka ganguru alifanashe fal yastaqilla minhu aw liyakfir ena edena mekam madukurash nota ginakurash ebai ena ekam huttada fina mena ekam durukuramma ekam ko ena e ginakurana me kurani ena gatta dibe mo eden naraka ge alifan alonanga muttamaga libi ahum helun teriko mikamun ittiba kurmaki waram muhimukame hatta ves midekuni uradunu mihunna faafage mihunge waanga me fadan alonu kurin ishara kuri fadan heyo amal toge mihun ves kabbaluga hemiyuna heyo jaza debba mahsharu kuradwe hinduga ves mihunna izzata fakhuna sharaf debba adi mahsharuge maidanuga qiyamat doga se da mihunna Allah subhanahu wa taala man kad debba egotum lobete akun adosawa wudu furiyama kuramihun mahsharu kuraveni edamiyunge wuduge gunawantauga faagaje dilligen bagotuga alibegen bahaluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadithulaga wani inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al timan kadege faanoge ummatuge misamunna qiyamah duga goadeve duga emiyun annani emiyun wuduge gunawanta dilli hudu faage jegen waaduge ehem bima tebanuge teren emihaage gunawanta ali koran ede miha ekan koran shukam lobete ahum wudu furiyama kurma wuduge gunawanta uga furiyame fenje sumuge waaka nangam babuga me hadith ulanna ege maanenno ngeta lobte akon ulambotta hame donna ngote bunima tibanna diugu kollapa konduhula hame donnana me ei bid'an e dinu gandekkame faage tambikatta hame donna ngotima wudu kuran gos jeege murimiya temma dafa kaguda hame doegen awmaki ei mi hadisulan amulu kurmen nu ehme jana wudu kuran je kon faru te abami ekko fembara shamuru kuran den muli ga ekko dillige nunnane kankan kuran oy magun kurumam miyoti ehme ma wudu furiyama kurma tambikatta hame donna re bunumun tambikari ga ragala fen nujena ma wudu sahhanuwana ehme tambikari ga ragala fen je gotuga dowe wudu kurami honge wudu ge gunawanta emi onamuri sharafa izzatege gotuga giya me dhuga vegenda ade lometo akhum mi duniya mati ga singeto jinni muamma adi enum ves lifada bahutanta kun salame rumage maga ki abades wudu ge mati ga kurum wudu alon men kurani namadan gerumattaka ehme ma wudu kuramiya timanna meri wudu ko genne namadunu kure sude ehne nubuna lekakos enage ufadaki namadu kamga vejjamiya ki kamyab begen bami ada nabiya sallallahu alaihi wasallam garu riwabe ke mani ummati yawm al-qiyamati yud'auna ummati yawm al-qiyamati ghurran min as-sujud timankale ge fanuge ummatu ge mihunna qiyamatu ga goade vehenduga sajida ge gunawan ebami hunge sajida gunawan gane hudu faaga jehife mita mi hadisu gana ne ghurran min as-sujud ghurra ki hudu faaga jehifa horu asfada echega hunna e mushi nota kalu hamuga hunna hudu lafam mikene ghurlu emema emi hunna wudu e sajida ge gunawan ga faaga jegen waaduge muhajjalina min al-wudu muhajjal ge maane ki e ofu ara vidi dillegen bafadan wudu ge sababun gunawantan ofu dar wefa hunna fadane lobete akhum wudu ge sababun mi duniya galon man libe ektamaki mi gunawanta saafta herwe tilakama hami hashagadu ga hunna damila takun saaf wegen dium akhiratu galon man libeni Allah ge nurun e gunawanta dilli faaturu kommeka shahidum mahshar kuraveni waran izzet rikamay kuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith ulega wani walladhi nafsi biyadihi timan kadege faanu ge nafsu ilahoge
appulugawa ilahu gandi hadis kurabame la yuklamu ahadun fi sabilillahi wallahu alam biman yuklam fi sabilillahi illa jaa yawm al-qiyamati wal lawnu lawnu ad-dami war rihu rihul misk Allahge mauga miyege gaga khanjarakun zahambe enaga hashkanun tanen kan aniya lifawa miha Allah mola denodege me ilahuge mauga zaham begenda miha evada miha giyameduga anna hinduga enage e gunamanun saabamun dani lege kulage akamaku duwamun dani misku ataruge niru wahe ei ena nguri faahage ge gotuka demme midanne vi wudu qurami hunna sajida qurami hunge faahage ge wahaka Allah ge mauga mi bimmati ga enage lo horwali mi hunge faahage ge gotuka ena nguri sharafa izzate ge gotuka enage e gunamanu miru astuwa gotuka ena mahshar qur'ana kam malun vidalone hame fadan muhrimun Allah ge mauga umrayan wata hajjan ihram bandefawa miha ihram ga hore marwejjanama ena riyadun mahshar kureveni talbiya kiya munda haduga kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadisul tagave demme alon mi ba mahshar kureve hinduga mistakunge halatu hurigotuga fattamun dannawali hadis ei yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi komne alakwes e amalek matiga e amalek kura muge matiga ena marwajja amalek ena diruveni e basfuluge sharahe ekkamuga miwahaka tafudigende embe ma namadu kura mi hevejjanama Allah zikru kon haduma kura mi hevejjanama ena mahshar kurabeni fada ena mahshar kurabeni nabiyunna salihunna siddiqunna kuga duniyaga namadu ko alukon ko mulun mi hunna kuga ena ke Allah nahi kurabi shiruku kuruma kan kamuga odun mi kamuga na enaga budutaka ena shiruku kuri takeccha kuga ena mahsharu kurevena ena yaki ribaka odun mi kamuga na jinni moyfa mi fadangena mahsharu kurevena ehme ma lobete ahum alondu mi babu fatamas denne fadan duniya alon men wakivegen dahenduga alon men hashikandum furana wakivegen diumun duniya ga alon men kura amalta kevma buima ade anu mes kankan badimaduka mekankan alon men hashikanda wakivegen dieses ena den edani ki demiotu man abaduga arama kafennu heo mihun nan heo jaza uradunu mihun nan nuba jaza hisabun faran adi ena ge demigemba nimumen nuwa haya feshigenje nikamataka biruwative heo amalu kura mihun kamuga alon men banje heo amadaki alon men amilliya gabulu kura alon men nafenna ha gotaka mulumennu Allah enge vi gotan mulun ei heo amadaki Allah enge vi gen alon men nan engeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekkevi maguga alon men sabitum inshallah mi silsilage kuriyanga darusage men hafta ga bes badda kollum gommedu ga wakvela subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.